uma sengene palace lithi iBhayibheli lesithathu waligumula waliguqula waligqoka ngaphansi kwathi lokho kade kukuhle ngaphandle kwasejele kwaba ngaphansi kwathi lokho kade kuyifihlo ngaye kwaba ngaphezulu esezama ukutshela abantu mayiseye palace egqoka itefu yangaphansi ngaphezulu ingaphansi etshela abantu ukuthi nayi into ebekade ngiyiyo mina kodwa konke lokho ebengiyikho bebenazi abantu ukuthi ngenziwa yiphupho nansi yafezeka lento ebiyimfihlo ngami kwathi lokho ngaphansi kwaba ngaphezulu kwathi ngaphezulu kwaba ngaphansi ngoba icebo likaJehova lingathi malibheka umuntu nina lithi ilento kanti icebo lithi akasiyona lento usathane mayimshaya umshanga lento eyimfihlo ngayo yebo shaba khatabasa yebo shebesalabayi wayeseyiphendukesela ijazi bathi ngiyambona lithi iBhayibheli wagibeliswa ey'nkoleni zikaFaro bathi bayambona ebukana nomfazi kaPotifa eseguqile naye embhekile athi buka mama buka nansi into engangiyiyo lento wathatha ijazi lakuthi ngiyiyo ebesiyona nansi engiyiyo mfazi kaPotifa yamvalele ejele kanti kahle uyazi Helebo shababasa Hila mayeko Listen awuthi ngizothandaza nazi intoba sengijaha ukuvala ngiyivale Wafike ngene palace lithi iBhayibheli ikhanda wayeseliphucile Waliphuca ikhanda lakhe wayesejikisa ingubo wayiphendukezela ijazi okwakusho ukuthi sonke lesi sikhathi benilokhu nithi ngiyisiboshwa kahle nangu mina awukodwa bafuthu umamela nanti nangu mina wephupho seliyafezeka lithi iBhayibheli ethatha inkosi yambeka phezu kweinqola yamhambisa phakathi kwezizwe zonke kwakhothanywa yahlala phezu kwenqola uJosefa wathi ngiyiphuma ejele siboshwa eseliphethe izwe ngiyakhatha ngenxa yesikhathi eseliphethe izwe bayeza ke sebezothenga suka zonke izizwe izothenga ukudla ngoba ukudla sekukhona mayefika amaSamarian abadayisele ngamasaka nangamasaka thatha imali konethe ukufika abafowabo awukodwa abafowethu umameleni ke sesiyathandaza beza abafowabo bayeza bawu9 ngaleso sikhathi bayeza mabefika bathi siyathenga bathi bathengwa babona uJoseph wathi ngobani nina base beyasho ukuthi sivela le sizalwa ixhegu bani usibani bani wethula uJoseph yathi abafuthi yababala yathi 1 yathi 2 yathi 3 yathi 4 yathi 5 yathi aya kukwazi bawu10 babantu wayesethi niphelele njengoba ningaka ngoba manje phela mina lapha ephupheni lami ngibona abawu11 abangikhothamelayo manje ngibona ngathi aniphelele usethi bafowethu hayi lalelani bamekhipha imali wayithatha imali wayibuyisela phakathi emasakeni wayibuyisela emasakeni bawathenga bathe besahamba endleleni bephethe amasaka babevula bathi uthi omunye hayi imali engithenge ngayo nansi iyabuya mos nomunye uthi hayi nansi imali ayithathwanga hayi nansi omunye nayo imali ayithathanga babuyele emuva bafowethu imali ngathi ayibonanga ukuthi manje hayi hambani nibuye nalomncane wakini uBenjamin usekhona usaphila ye ixhegu lona lisaphila yebo lisaphila nibuya nalo nize la hambani ngiyibonile indaba yemali hambani ngoba anikwazi ukubhadala into ningaphelele anikwazi ukubhadala into yenu kwakuyinto yenu kakade le anikwazi ukuyibhadala babuyele emva nokudla ngoba vele phuphe asithandazeni bafowethu asithandazeni bantu basemamulweni ngiyathandazela ephuphen babe u11 bekhotha manje bafika bawu10 uthi hayi into engekaze ngiyibone la asikwazi ukuthi si-entertain ebuyelane emuva hambani bele emuva mina ngifuna into engayibona la embonweni engiyishikilele ngafa kanti ungafakwa ejele ngalahleka yicala lomfazi kaPotifa ngafakwa phakathi emgodini ngakufela lento manje asikwazi nisekhona asikwazi bazalwane ukuthi ngiqhubeke nento ngibe ngibona kahle ukuthi ayikho embonweni
buyelani nibuye nomncane nize naye la mina nginazi no11 anginazi aniphelelanga buyelani nibuye senibuya nekhehla mina ngibona ikhehla la likhothamela nezinkanyezi ezu11 zikhothamela okungakaze kwembula uThixo akusobe kwasivimba siphakameni sinike. Thank you Sibakhulu. Basomangala abantu uvuka sekwathiwa kuphelile na bemangala ukuthi ubuyaphi manje lo ngoba